Dobrodošli u FMG Production, ja sam Sanjin Zevković, a vi gledate video kako napraviti efekat pištolja. Da, efekat pištolja i to ozbiljno. A prije nego što počnemo s ovim tutorialom, prije nego što vam pokažem kako se radi efekat pištolja, pogledajte kratki skeč. Pogledajte. Znam, vas je trojica, ja sam, a zato je moj pištolj bolji. Zato da vas pitam, do you feel lucky? Do you punk? Dobar skeč, a? Žao mi je zbog manjka uloga, njima u studio para da kupi još glumaca, jel? Znači, da biste napravili taj dio, jel, skeča ili efekat, morate imati pištolj, jel? Ali važno u tome je što morate trzati rukom, kao što ste vidjeli, i početi, znači, scenu sa ovim dijelom. Jel, da biste mogli napraviti taj dio. Znači, trzanje rukom je... Mislim da ću morat novi pištolj napraviti. Hitna, treba mi hitno novi pištolj. Za sekundu. Kako tako brzo? Fakat brzo. Znači, novi pištolj. Znači, što trebate uraditi je repetirati ga, jel? I držati, jel, za pucanje. I kad opucate, trzate rukom. Ovako, znači ovo. Da bi se dobili efekt, jel? Znači, kad pucate, trzate rukom, ali vratite na isto mjesto. Sad pogledajte kako sam ja tu uradio u skeču, znači ide montaža. Montaža. Dobro, šta si navalio, ide montaža. A, čovjeka, majko moja. I znači ide montaža ovoga klipa što sam uradio. Znači, kratki dio. Ovaj ćemo dio, duplirat. Može ovdje. Duplicate. Ovo ne treba. Ovo za pištolj. Ovaj prvi ćemo isključit. Za sad nam ne treba. I znači idemo, pratimo. Evo ga ovdje. Znači to je to što sam rekao da repetirati da se čuje efekat. I znači ovo ćemo isjeći. Isto je ovaj ton. Ćemo isjeći. Kopirat. Ovo ćemo staviti dole. Sad znači ide jedan pucanj, drugi pucanj, znači ide ovdje, osjećamo, ovdje ćemo ton pištolja staviti, drugi, ali njega ćemo zamijeniti kasnije sa pravim tonom. Znači idemo opet, evo ovdje, znači ovdje, tako,
Znači idemo. Super. A lutke stoje, odnosno loptice. Lutke. Zato nam treba drugi, jel? Znači to. Sada ćemo prekinuti ovdje, prije nego ne treba. Znači, sad idemo gdje sam ja loptice zavezao sa koncom. Evo vidite, pala jedna. Znači, loptice su zavezane sa koncom i ja znači jednu po jednu čupam. Evo jedna. Znači, vratimo snimak. Jedan frame, evo ga. To je znači prvi pucanj. Vraćamo se vamo. Znači idemo ovdje. Znači to je ovdje prvi pucanj. Ali zašto nema? Pa sad moramo, jel, da odrežemo. Znači ovdje cik-cak. Da smanjimo ovo. Previše nam je veliko. Sad mask. I samo ćemo maskirati, stvari ovaj ćemo maskirati ovaj dio ovdje. Ovako. Samo problem je što jedan dio uvijek bude onaj taman. Ali sad ćemo mi znači napraviti boju, znači što bolje da uradimo. Nazad. Ovdje. I evo, blizu smo. Ovo je najgori dio. Mora se. Evo ga, još malo. Vrati. Druga, ne, druga strana. Dole, evo ga. Sad ćemo na gornjem dijelu uraditi, nije position, pat, to je u redu. Da obe strane ove, znači da se istopi i malo, mislim da je 15 to. I evo ga, znači dodali smo sliku na sliku. Znači idemo, znači nekako puca jedan. Evo ovdje. Ovo je drugi pucanj. Znači drugi pucanj spojimo sa ovim ovdje. Naravno upalimo ovo. Evo ga. Ovo nam je treći. Znači sad treći tražimo. Gdje je opet loptica? Evo ga, treća loptica. Evo ga, pada. Vraćamo frame nazad, naprijed, evo ga. Jedan frame do padanja. I ja mislim da je to. Kad je pala, ovdje izažijemo to i evo ga. Znači idemo jedna, druga, treća. Sad nam treba, jel, odsjaj, odnosno muzzle, jel, muzle, evo ga, to muzle. Vraćamo, znači iznad. Znači ovo nam je prvi pucanj. To ćemo zalijepiti. Treba nam 3 muzle. Stvari. Nam je lakše, mi ćemo napraviti. Evo ga. Idemo na video. Chroma key, green screen. Uzmi color ovoga screena, da se malo popravi.
Evo ga. Tu. Sad idemo da smanjimo ovo. Znači, mislim da ovdje je dobro. Da stavimo efekat vatre. Ali sad ću mi ovdje. Aha. Tu. I najviše. Evo ga. Znači dole. Ja. Idemo da naštimamo. Ovdje. Malo dojimo. Malo ćemo iskriviti. I evo ga, jedan. Kopiramo ovu. 2, 3. Treći. Sad još da zamijenimo ton. Znači ovo je ton pištolja. Znači kopija, odnosno cut. Ono ne treba, u stvari treba. Novi audio. Stavimo ispod, malo ćemo povećati. I zamijenimo, znači, sa ovim ovdje. Ukidamo. Prvi, drugi, treći. Znači, ovo ćemo smanjiti. Ovoga. Drugi. I treći. Smanjit ćemo ovo. I ovoga. Ukidemo ovo i to je to. Znači, to je taj efekt. Znači, idemo. Ali opet se loptice vratile. Znači, mora se ostaviti ovo. Jel? I to je to. I ovo je bio, znači, tutorial kako napraviti efekat pištolja. Nadam se da vam se dopalo. Ako vam se dopalo, like, subscribe, zvonce i vidimo se u sljedećem videu.